Manipur siam lubani ko Kangla mamang tro Sahib manga maku kelido no resign tor piyu masakani aku mbada nangi namang buda nakui office mang buda bako hayang karan turun tok sel akada bako no hayang awabe am nangni ko yam sopan nangani aduna mimang thoga ne no chop tengida no na tom to khat tom to ina Manipur da leba miyam jingse citizen of India ne habsima men tawa phai moina natte hadi am phare na hosi the question nang ba ne ras are we citizen of India or not in Akoi citizen nare akoi thum tok jara ba we can defend our Manipur ko ngak pa sai lising ahum mari en ngak lai ni kaino habi nar kanda nan meeting taw yen hai taw bus khara lai khara lakti natra ojik sibo ko adur gadi noi kam atom kamen semdor song cheme semalo da government of India ki su central government ki su adagi ma ki sida lai agency myam ju moi ju intention ma ire da lai re Manipur se muthatning bagi intention ma lai mayang kharagi magi lowda akoi Manipur si rang thon na sin bam leb ko moi lo ko mina ojiki demand khara talaga magi sangchile ba khongjang si horen ahing haitare ko pung tarani thoi ta bada ngai bada loidoi ni aduna sigi matung tarak pada hoina yengdu si resign tobra tawdabra haiba poni ko ado resign si ai tawdo mante hojumki oina di ko ado resign tawsi lambi ani khakni amana moi masana asoibadu khangjaraga ai masigi kanoda akhoi public to apology tawraga resign tawdaba yabra haismi yengbama nataga resign to phom bama nataga na adagi center dagi haitare ko modi na ada noi admai tori karigino noi adu na irang thole na seitharaga adu resign to thoina thoga to pam hapakwa ma si ai ado si yam sangba process amani ana paketo oibi yaro da pot ama aina sum ui ado anyway kokomisu magi logiba warep ama leigre ko warep ama leigre warep to na harisi masagi pung nifu nipon nipan gi manungda noigi grep ama hayu haibani resign tawni tawroi hayu do tawgodabani haigrabani na horen loire hayengdi kokomina moi makha taba khongjangsi laukthorkani na khali ko aduda leipak si kamai don leidoi no state si kamai leidoi no sarang na ba phim ama am lakpagi mo ama koina du ui aduna karib ta natabada masagi atokpa haitare ko atokpa state ki lakpa Manipur gi maram da kai khangdaba kangbu khara leibak ngakpadagi Manipur se kang khong chahendoini ro idang thuna na ba moina sinbani na ai ahan da smaina haining lingi na si resign taw haiba matam yogdore resign tawroi ko tawroi resign tawdrabani na kokomi gi su akan ba khongjang changchan ba horani ko hayeng dagi leipak kamai tong na lang do no karma makal khongjang no do hayeng kangani akoi na ngasi wakal na sagat pa yararoi simle ko ado akoi chu nungai taba ma phawi kali gi no harga ngasagi mana hari ba porsi akoi gi army na ada ma regiment ki kabu duna bus to the order paumi ki team du da loktho oina hari du moina maning tong na haiba nati su na khayam senge maramdi ngasagi security advisor na sende governor na sende madu ayaw pham da warep lo hibani mayam punna warep lo min nagi bani na hayab ko lawri ba warep to karigino haiba potu moina harpa ga akhoi na khanba ga yam khana ba pot ma khak leyeba ko adudi akhoi Manipur sibu kantoga akhoi atopa lebak na lo hibdona ata Manipur thaba yaroi gaina harpa posidi awsida ko khangam deb ko aduga den makhoina haitare ko makhoi je keno India si mapangla soki matik kan ba akhoi lebak si mapang kanjei akhoi lan si mapang yam kan ba lebak ni Pakistan ga si akhoi tawri du uredna sumani yam harau gi ba pot amane ba aduga moina sagi kuki gi khak khaksida moina ki dana ming lo salaga khochalaga tawraga di kari mi nawang na ba thawak tawri kai no sineba sila inji ko aduna mogi nungda siliba nungda leiba wakal lo putok to ba suyaro adu haigedamni akhoi do kari wakhlonda noina Manipur se akhoi Manipur tharoi thabasi lo thu harino sineba ko sipor sine then DIP ana aran mam ta leiti ate ate department me am aran mam ta leiti only moigi kharkhaki haitare ko moi sum saung bi haiba sunate ko masa mayang kharagi magi lowda akhoi Manipur si rang thon na sinbam leb ko moi lo bo warem ni adu no jig haire huje haita sida mayam irang hore kam ta tawroi ko irang hore kan sidagi chief secretary na order ama thoi IS officer anina masagi kanoma inquiry committee ama sheme na hare inquiry committee ma sheme kana order thoi Manipur dagi satkho leiranu resign tawro tobiro nuina Manipur muthat tore Manipur thugai dore na hari ba miyaw ri ba number 1 da yaw ri ba mi do aduna order thopase
कोकोमी की कांगबुना लौरोय नवा लौदी हाइग्रे होजिक्ति को मसी लौरोय चनबा याबा पोट नते ना हाइग्रे आइना सो अमा तपसिन जरी सिनी थिगतोरि बसी करिनो सिनी थिगतोरि करिनो इंक्वायरी तो बसी करिनो सिनी करिनो तो बसी आर्मी ना साइ हाइ वादो ओइदोरिब्रा अदुदी गवर्नर ना ओडतगना सिक्योरिटी एडवाइजर ना अखोइना लौगिबो वारे तुमैना थबक उथरपने हाबदुदी यागरे मोइना को आर्मी बरान कोखरे नत्रा अदगे डीआईपीआर कमाय तौरे अखोदरी कई पाउ पेरती खंगदे दम हारकनी नत्रा अमोसु कोखरनी अदुगदी हयेंग लास्ट करी हाकनी हाकन नमित्रा गानी मतुम करी हाकनी हिंब्रा अखोई करी इंफॉर्मेशन हागदा कायदा लैप्सेस लेबनी हाइदोने नत्रो कम्युनिकेशन फेल ओइबनी लैप्सेस लेहिबदगी फाइ थोखिबनी हाइदोने नत्रो अदुगदी अदु हायगसु अदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी नोइना लहुम थोय मोइ लोगदम अखोई याम लाइन लौदी अखोइना नखोइबु प्यारबु अखोइना याम ताथिबु ऑप्शन जु नते नोइम लाइब मपानदा लाइब मयाम से अखोइना याम नुवाइतबगी नुसिदबगी ऑप्शन जु नते बको नोइना करिगिनो अखोइ मणिपुर से फंगों सारगा मई तक फमगा लरिबा मणिपुर से नोइना मणिपुर मुथलो हाइदो करिनो सिने बको अदुदी अखोइ पुनमकी सेंटिमेंट से आयोवे को अखोइ करिममता कोइ यासनबगी फिल्म मा अखोइ पामदे होजक्ता को अदुना नोइना फजना लाले हाइबसे हाइबम थुइ मसे हाइगदम को हाइगदमनी यंबी को मणिपुर से हम लुबनी को कंगला मांग नत्रो साहेब मंगा मकु केलिदो नो रिजाइन तोर फियो मसकनी अकोमबदा नंगी नमांगुदा नखोई ऑफिस मांगुदा बको हयंग कारण तुरन तोक्सल आकादा बको नो हयंग अवाब याम नंगनी को याम सोप नंगनी अदुना मिमांग थोगने नो चोपथिंगदा नुइना तोहम तो खर तोहम थोइना हायम तो खर हायम थोइना आई थमजगे को अदुना सिलाए खोंजंग मयाम अमा लाकनी मतंग थंग लाकनी खोइना खानी मसी म्यांगी आइना हाइसी यावी नती सेंटिमेंट सोपनी को अतै म्याम से सोगलेसिनी ngasi सथरिबा बन म्याम से जनरल स्ट्राइक सी यंगबिरोदना कमाय तो जनरल स्ट्राइक नदो असुक यामना निथि जन तो जनरल स्ट्राइक है तारे को म्याम ने सोग जनरल स्ट्राइक से पाक उहिद्रबनेबा हनति ngasi di फजन उइ ngराम बक्ति कया कन्ना तौदि को ngasi di फजन तौरे अन्ना माइ पाक जनरल स्ट्राइक अमा ओइरे माइ पाक से कइनो मी चलंदबदु नतिबको सिना पीरिबा मेसेज दो इंडिया गवर्नमेंट पीरिनेबको नोगी नंग थारैबा मी मयाम जिंसे मोदी दा हायनेबको नोइना थारैबा मयाम जिंसिना मणिपुर थुगाइदोरे मणिपुर दा इरांग थोलेसे सिगी मेसेज योंगनबा हायनेबको अदुना अखोइ मियाम से नुंगाइते अदुगा साउंगी नुपी अंगांग सिंग याम वारवे हनदगी मतंग सिदा अदुना केदोरे प्रेजेंट रूल से चलो हायने प्रेजेंट रूल से हनग्रो लौथो हायनेबको अदो प्रेजेंट रूल से लौथोकपा लौथोकतबा मोगी मखादी पोली नद्रा सेंटर की मखा पोली अदुगा ख्वाइदगी हेना मरु ओइदी अखोइ स्वाइदा वा ngang लेरिबा एमएलए सिंसे एमएलए सिंसिने या मरु नेबको मोइने करी रोल लौरगे सिनी आई नाम स्वाइजरे डेमोक्रेसी दा को अखोगी वॉइस ओइरिबा एमएलए सिंसिना वा ngangi दा बाहाइबसे मसे कमेंट गिबु डेमोक्रेसी की मायोक्ता लेबने को मोइदा वा ngangi दा बाहाइबसे मियाम की मसनजे मेलब नत्रो मोइसी मियाम की केनो नेबको लीडर नेबको अखोइना मोइ सेमी नत्रो मोइना वांगांग दगदी अखोइ मियाम जी मरो ठोकते पुल्ल नत्रो मरो लेते मरो ठोकते नत्रा वॉइस लेते नत्रो अन्न वॉइस लेते बा मोइ खरसे कमाय तोकदना अखोइ खोजर थोन गदोइनो हाइबा पोट अमा मियाम की अमा लाखिनी सोइ लाखिनी मियाम की अमा लाखिनी अदुना नखोइसु मयामना थारैबा मतम से थारकपा याय को अदि रिजाइन तो मतम थाइ को अरे पिया लो थोइ मतम थारि को नत्रा नखोइसु गवर्नमेंट अमा सेमगेरा सेमोइरा नोइ अमतनी नत्रो अखोइ वखलोन दम तंग उइ कइनो कंदा दिल्ली द लेसु बीजेपी सिदा पालिसु नोइ बीजेपी नत्रो ना अदु पार्टी अमत नत्रो अदा अमत ओइबनिना नोइना महम सिदा मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंगबसे नोइ बीजेपी की ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांग अमा लै अदो नोइ नाहांगोइ कावरुरे नत्रा अदगे पियार थाजा थंबगा इंग तब फिल्म सि मोइ तोरग फजन लाक्सले अदे करिम तौदे इंगे सि नुंगाइरे मणिपुर सि नुंगाइए फन पाले न हाइबसु ओइदे नत्रा थाजाबा थनगाइ सोमता लेक्ति होजिकता नत्रा सिनेबको फ्री मूवमेंट हारब नत्रो फ्री मूवमेंट काय चरगे हेजर प्रोसम अदो मोइ होम मतें पांचले निसिदा सिदा आर्मी होम मतें पांचले पियार गवर्नमेंट होम मतें पांचले फ्री मूवमेंट चपे यारोइजे मतें पांचले नत्रो सिनेबको अदुना सि कासिदा पार्टी की प्रेसिडेंट को पार्टी प्रेसिडेंट से केनोनिको अखोगी स्टेट किनिको अदुगा एमएलए सिंग अदुगा पार्टी की वर्कर्स सिंग खनबियु अदुगा मयाम न मतम थारगा गवर्नमेंट अमा सेमु हाइबा मतम दो अदु ngaiganu अदुगा नोइना तुमिना लेरिसे
तुमिन्ना लहिंदबा ngami se khanggadamni ko noi vote piriba mayam do aduna nakhoi bu tuminna lहिंदबा ngami haise khangu aduna mase kuiroi hadaki tha singmangda sodna mathang lakani aduna noi wakhal taw matam oire na swai thamjaki sida government of India gi su central government gi su adagi magi sida live agency myam ju moi ju intention ma ire da leiri manipur ji muthatning bagi intention ma leiba isam sabra aga legi da purvachal ga simjali dudi purvachal ai manipur ne mizoram ne tripura ne torga atop long moi dui ne adagi naga gi southern nagaland na badu manipur ji sakhi dui ne adagi kuki gi union territory wagera nang jogam wagera ma sidaga yam lu naga loksan da tor ji manipur dhugai po na ne ba khode lo bo ko right ada si akoi ne icham cham na ubwani ado kalu amana di my documentation toraga mu irapo horani right and we have already got our separate administration guy na because see Smaina Manipur thabs Smaina even central government ke agency ne nam all this security force me amja aduna adu tawne na ta hairkane ba aduna see yam section ga pot amne haibadi tungda kari torpo yage ama tobu yage si moi khangwi bam thokpa amne ba aduga chief secretary woro DGP woro degidi security advisor woro ko lariba mayam jing sisu moi gi interest si pura khoi gi manipur ji mawung amoina thamagi interest si moi de ju leibi gi mi dai aduga adagi magi supreme command mayam dugi interest du mai we bi ko ada yam lu ri ji sida moina always democracy di yang bigadam lai ri sagi public opinions people's voice se ngasi ngarang thoi bajida pi ri mayam jing se si yam sakaplam do di ngarang de adum tawne hai ba ho de ge dum moi tom thupa expansion wagera ade apologize to boy gera ade kai gum khar disoi to radong ne ba maram di miyam na pamba miyam na pamaga hai ba se democracy di khwai di maru ba amane ba maram di hai ri ba sange khoina resign to hari ba whether it may be governor or be a DGP or be a security advisor or be a chief secretary or be a they are paid for the service of the people ada moina tolop size manipur gi name se la je right sumdre na adagi security force me am jingina sida tolop charga ngak tan lei je sumna leiba nate ba they should protect life and liberty of the citizen natro magi citizen jingjigi awa ji thengnari ngi nungai ba leipak sibu pitri gi ba karam madal em dono khang de military rule the box mai tok do man de ba akoi lami thong nungai ta ba ji jo dum praja no wa ba ji jo dum akoi di nungai moi chumdra adai lami ji kenom thikchal la kenom toro kai nom thingjal la miyam de kohen ba adu de ju nungai ba dong toi baza mang de tor ji ngna miyam da problem e pi ngai nungai ba man ba lengak se masi ai pithribi da except akoi gi lebak sinatana ai lem do man de but I think that is not happen in other states of India state te de towa di man de haidi pen da bai jibu loire kaino loire di mai masa mama leipa pon pham lam du da irang du yokhala thame babu wane yenga lere aduga miyam jing du na awaba maminte gi mapi ta dana hingbagi wan thok le ta dana even suicide to bu yorok matam ji babu da karim ta khandri wa Delhi gi lenga wagera adai sila iba piada le bir basi wagera hanage khoi lenga pa jing du wagera moi jing ji karamba lenga pano haiba wahang leiba sumra ado tasengba magi integrity leiba aduga magi thabak tu gi damak ta tasengna my royalty leiba mi or magadi aina thabama to da soi kanda chaw mi mya ma masana khangna haidra ju resign to idina ba ada khoi jadu ju to roiba adu to roi di kaino da masagi yeng basina kyamu maru ina loge adu center gi su moi gi interest na state interest si namkai ga library film ji moi kyamu haine jage da ne even moi kaw jing sai wazan ta pi ba federal structure ni have du kaw re ba federal structure is kaimna te ba or ya nari ne ba unit state ni da khoi ja adu ga moi na state ni da in a real sense that the Moses state ha da bane ba ada khoi ni unit state ni ado sigi unit state ka center ga ani relationship sida power ya ni ja khoi state ki yam da ba han de 66 power layer mane ba subject layer mane
masih di 61 dengan air ada juga kalter ini kan karena na ani mak tahu ya betul namu ikhal ini kayak ada ani mak tahu ya betul moina kutingnya nyare ada moina namjan education sih kan keren dia ini na ada aku itu state ki tawang tuwa tok jaga kan da ngai ko ina nam ya dan center na adu dane he kada le the state na por handare handari ba por 61 du ba buda manipur di amada sinadre amada sinadre mas da kun oi thingja le re sigi khut thingja le je masi akoi lengak pasing sina culture madong to le ya south to dikhang dam ne right south to dikhang ne ba not a single subject moina ga khut thingja nya ponte ba adui madakta lejari ba subject tu madakta sagi kan karen duda state ka mungnar pa matam de su mai sia tanara ka da ba pot ne ba adu so khoi tau gidre smaina culture ma lei re ba khoi da krani ikom na thadok ba ma ko ai thawasa da ba moi di tawring yar ni gaina khan bagi pot ma lakhi ba ji akoi ji ma mi yam chauna ta ba dong tawe aduna miyam gi opinion public opinion ko that is massive reaction je masi phasna khanmam thoi aduga manipur da leiba miyam jing je citizen of india ne ha basima men tawa phai moina natte ha di am phare na hoji the question nang ba am ne ras are we citizen of india or not in akoi citizen na re akoi thum tok jara ge ba we can defend our manipur ko ngak pa sai lising ahum mari en ngak lei ni kaino moina ngasi ngak pa matam dani thugari miyam je thugai de phone miyam je probably sigum wakhalo leibagi damakta manipur thaba muthalo na muthalo or boy adu size this am nungai ba hoji akoi nainari miyam ji sumiyan kan da they are always discussing about the effect effect to leina le ba what about the cause di kam do kra ge ba manipur ji smile le ram ba matung dagi india da pula matung da lakhi ba train sibu moi ju sulai nei na drab jala ba okay plan first year plan gi agriculture second year plan gi industry third year plan gi tertiary sector service sector chagot pugai do akoi assembly lei trip ne ba sigu ma ma jam khangwi phai ga no miyam na sawin sawri interdistrict disparities swam chawga sawra da praja lei te kai no ai mam di in comparison with the people of manipur and the others id akoi minen singboi ninge ba asu mani hai je okay aduna namjan bandana likhat pangam da baiwani aduga mayam leiba sang du dagi akoi ju ta ba sana te ba aduna leiba film ji yam hena akoi ba handane yengba citizen ne khanbi da ba aduga kare hai tare khoina kaisu na ta pot sida tungda heng migi kana boy ga da ba yeng na bagi misang chang bhai tare na aduna di aina sai jage bdo moina they have to note in their mind they are paid for the service of the people center na manipur da personal rule thamai si kari maram gi thamino ha sma yam nai seng na khangna bam khamina bam pai chief minister oiramba hoi ikai khumna jarba ujingna hoi kana hai tare ex minister hai tare ko nbn masana haire ai noi mayam gi kano mayam sing sida akhoi khangam da nai si resign to bani haiba pot ma pal khangam da makti haidi man haiba si ko phammun da yang da gi ma resign to bani haiba pot ma ai nan khamar do ugi ko adu malai anyway man resign to se center na resign to ina to hon bani ko maram kari gi no har ga di akhoi na hawaji pinai duni jagi party kan na bani ko mla mayam gi machoi tar kai da na bani khoje akhoi na khange pr america da manipur se ing tapasigi mongi pr se sum leiraba sahi manga pr thamasu manipur se dum fai leine ko suya yaro ko habadi masagi mara tawda ba thabak se santi langna ba ing tapa film langna ba se masidi no ma khudingi khabar pa sungare na takana larik pa sungare lamai mam pha tam pa su dum salidana sidi saloi ko aduna magi time duration legedam ne ko tha manga sangbi ai chaim sangbi ai chai ani sangbi ai smile to pandam ma yaw gadam ne ko hojikti madi pandam du yaw ga thabak to mami u die ko sina takpadi pr se matam sanga thamning bagi git ama sam ui gang moi karana ko sima khoi ui hojik akhoina mayam da hojik akhoina akhoi wakhal loksing hayu had dargadi manipur da personal rule se lokthok nabagi amatang ngairo pambai di mla mayam se pungadabani ko punba se kana no mla se congress ke mla manga do punba diaw habi yaroi ko moi bjp ke mla sing do hana pullu hai bane mi moi na mayam de pullu hai mla mayam pundi se pullu hai ban tro ko ya ja amta pullu shire ko aduga no leadership claim to no no leadership claim to yadi BJP da aina leadership oini an ko no na manung da leader khan ba yadi mla kun na sogole kuthana sogole akhoi asuk sure na claim to su eti
오이로이 아도 떠리고 오이로고 아도 너희 마음시나 मणिपुर से कन्नबगी दमकता तंगाई फदना अखोई मयाम से सब मानव फिलिप अमा लेपे अदुना देन नखोई ना हाप लुसिंगबा अमा को लुसिंगबा अमा दो अखोई पुन्ना सगुलगनी अदो पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबियु नत्रगदी अखोई से मियाम की मिचै से खांगमद्रे है पोट अमा हाइने मयाम खबियो मसागी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हाइसिना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेबको पीआर हाइ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नते सिदेको मागी मागी सा हाइदुनी सी सावबगी सो हाइबनी देन अदगी गमदगी असुंबसो असुंबने बको मपानदगी मणिपुर मरम खंगदब मयांग मयाम लागले पांगागा अदु मौ मरिन तादो मयाम तौरिसि उरेदनो जिसे को ट्रांसफर बु सेंट्रल न पान बलंगा तबु ट्रांसफर थाम दा निर तोबु योइनि पोसमदा सी मयाम से को सी मथों चादब मयाम तौरिसि खoi यारे पेले वे उजको अदुना सिलाकादा मोय मयाम सिना नोय मयाम गवर्नमेंट सगलिबा मयाम सिना वन लैंड रिजोल्यूशन लोबिरो हमिनर कांदा नान मीटिंग तौयेन हाय तौबस खर लाई खर लाक्ति नत्रा उजिक सिबोबको अदुरगदी नोय कमाय थों गवर्नमेंट सेमदुर सों सेमे सेमलो अदु पोतो नोय मसाना थोरमने अदुना ने आइना साइ हाइजैसे अखोगी मियामना नोय मयाम से पुनबंगाय नोय मयाम से पुल्लु हारिनिको नोय पुल्लु यारतरगदी अरोय बेमा तौरकनेबा अखोय नमन नोय पुलन मतंग अमा योरे मतम अमा योरे नोय जे पुलन नबगी मतम अमा योरे पुलन बाइसे कमाय तो पुन्दो न खंबियुको कमाय पुनगदगे से खंबियु को मियाम की इहोनी कमाय पुनबे यागे से कमाय मियाम न कमाय पुल लखदगे से नोय खंबियु अदुगी मियाम की इहोदो अदु पामगनु असबुदी नोय वखल ताव अदुगा आइना कैबिनेट मिनिस्टर ओइनी हाइबा खनगनु नोय न कैबिनेट मिनिस्टर ओइबे यारो को यारोय हाइबदी नोय न मिनिस्टर ओइबे यारोय कनाना हातोय कैबिनेट मिनिस्टर दी आरिग हापकनी को सियावना बेनी अदुगा मिनिस्टर कनाना ओइगदगे से सेंटर हापकनी हापदा फालतू कसु हापोय नोय मैम येंगदसे मणिपुर की मियाम ने जानिंग मिसुत हापकने बको कई वाई काइतरी अखर हाइजगे सेंटर ना ओके बीजेपी की गवर्नमेंट से ना मणिपुर दा चीफ मिनिस्टर ओहनगे ना खनब मी से करी करी हो या हकदा कांगो खुदमक से खोलगे सपंगबा लुसिंगबा मथौ ताई एमएलए मथौ ताई को अदुमा खोलगे सपने को याना बदिंग मोय अदु सब मानना खनब उसिबा हाइतार को खोलगे सपंगबा एमएलए अमा लाखनी अदगे देन अखोगी सेंटर की लीडर्स में हाइबा इनबा ताबा मी मथौ ताई सिजु क्राइटेरिया अमने को देन अतोपा अमना अदुदि ओजा डेमोक्रेसी तो अदाय दम लोरे नसे हौना बिनी से हौना बिनी सिदि हौना बिनी सिदि हौना बिनी को अतोपा अमना 2027 की इलेक्शन से हुई को अदो सेल थुंगी अवारा पासे मेन मंगम बलुस मथौ ताई सि कुमने यंगदे आदि मसी यंगकने को ओके अदो अतोपा अमसुलै लमचत साजत फजबा मी यंगकनी ओके लमचत साजत फजतबा मीना सिमिसो ओबियारोय मणिपुरदा को सिमसु यंबियो देन करप्शन से समजा थुमजा से मागी सांगसे खुस्ति वांगमंग है को खरा हंदबा मी अमा थिरकनी खरा हंदबा अतोपा अमना हिंदुत्वा थाजबा मी ओके खलकनी आई खंजबदा को खलकनी खली ले अकुंबदा लास्ट टाइम तक हाई तारगदी लोन फाउंडबसे नुंगायरदो मानते लोन फजना फाउंडंगम बा खलकने खली अदना सुब क्राइटेरिया खलसे खलगदा अदु कना मपुंग फागे येंगो आइना पीरिबा क्राइटेरिया खलसिदा आई एमएलए ओइनिको एमएलए खुदि मुंग सेमिसो ओया पति मी कैबिनेट मिसो ओया पति मी को मा हापको दो सेंटर हापै मरम चाइ हाइदुइन प्रो मरम चाइ ए सगोले हाइदुइनेबा अदु नतना सेंटर में तंगसु यादे हाइबा नै मसेन पुथोसु यादा हाइबा अदुदि यारोय को अखोय मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबंगम गिदबा अदुगा सेंटर पियार थंगिबसे नोइना थमनबनी सिबा खंगदमनिको बीजेपी की एमएलए नोइ मयामना थमनबनी नंबर 1 नंबर 2 गवर्नमेंट अमा समदबसु नोइना समबंगमदबनी नोइना समजदबनी ओके सिमको अदुना देन हौजिसु कमाय तोगे पियार से लोथोकपंगमदबगी कनो से मियाम नते नखोइना लोथोकपंगमजदबनी नखोइने खाय मरु टारगेट तौदुजे अदुना हंदकी जुन थाजोंदा मणिपुर पर्सनल रूल से लौथोग नोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा मियांगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमंगमद्रबा नो रिजाइन तहो आइना नाखै सेंग हाइजनी एमएलए सिंग प्लीज नो रिजाइन तहो बन फगनी ना आई स्वाइन थमजगी